Muri isi y'ibitangaza hari ahantu hahora ibyaho ari amayobera n'amabanga gusa. Hari ishyamba rinini ryikwije amayobera adasanzwe, ni ishyamba rya Amazone. Iri ni naryo ricumbikiye inzoka kabuhariwe mu bugome n'imbaraga zidasanzwe, bakayita umujura w'ishyamba kubera ubuhanga bwayo bwo guhiga n'ubushobozi bwayo bwo kwishakira ubwihisho. Mbere yo kwinjira mu buzima n'imibereho by'inzoka yitwa Anaconda, reka mbanze ngusuhuze kandi nguhe ikaze kuri JD Rwanda. Umbwira ngo niba ari ubwa mbere wageze, ni byiza kuri wowe gukora subscribe, gukunda iyi video, ukanda like kandi ugakanda ku nzogera kugira ngo izindi nkuru nziza tugutegurira ujye uzibona mu ba mbere. Bakaza neza mu isi yo gucukumbura maze twiyumvire imbaraga n'ubwenge bw'inzoka bihambaye. Ishyamba rya Amazon riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba ari ryo shyamba rinini ku isi. Rifite ubuso bwa kilometero kare hafi miliyoni 5.5. Ryambukiranya ibihugu 9 byose harimo Brazil, Peru, Colombia, Venezuela n'ibindi biri muri ako gace. Anaconda ni imwe mu nzoka nini cyane ku isi ituye muri iryo shyamba, ikabizwi cyane mu gace k'ibiyaga, imigezi n'amasumo y'ishyamba rya Amazon. Akenshi habaho impaka niba Anaconda ifite ubumara nk'izindi nzoka, ariko ukuri kuriho nuko iyi nzoka nta bwoko bw'ubumara bwayo bwihariye ifite. Reka twibaze noneho uburyo Anaconda ifata umuhigo wayo kugira ngo ibeho kandi nta bumara bwihariye igira. Anaconda ikoresha uburyo bw'ubuhanga bwo gukanda umuhigo wayo, aho yegeranya cyangwa ikazengurutsa umubiri wayo munini ikishaka guhiga, maze ikagikanda kugeza gipfuye. Uburyo bwo gukanda nibwo butuma ifata ibikoko, byaba ari amafi, inyoni cyangwa izindi nyamaswa nini. Ahangaha iyo tuvuga ku mbaraga zayo, dukwiriye kumenya ko nubwo itagira ubumara, ariko imbaraga zayo zo gukanda ziba ziri mu mubiri wayo, mu muzenguruko w'umubyimba wayo n'ubuhanga ifite bwo gutegereza igihe cyiza cyo kwataka umuhigo no kugaba igitero. Anaconda ni inzoka ifite umubyimba munini, uruhu rwayo rufite ubushobozi bwo kwihinduranya bitewe n'ahantu iri. Ibi bigatuma idashobora kubonwa n'amaso y'uwo ari we wese. Anaconda ni imwe mu nyamaswa ziremereye kandi nini ku isi. Ishobora kugera ku burebure bwa metero 5 ndetse yewe ishobora no kuzirenza ikaba yageza kuri metero 7. Ariko nanone hari n'izavuzweho kugeza kuri metero 10 zose. Uburemere bwayo buhagarara hagati y'ibiro 200 na 250. Umuzenguruko w'umubyimba wayo ushobora kwiyongera ukagera kuri santimetero 50, kimwe cya kabiri cya metero. Umutwe wayo urihariye cyane. Umutwe wa Anaconda ni munini kandi ufite ishusho idasanzwe ihambaye. Ufite imiterere ifatika utuma ubonye umutwe wayo awubona nk'ikintu gikozwe mu ishusho y'ubugome. Mu by'ukuri nta bipimo byihariye cyangwa inyandiko z'ubushakashatsi zigaragaza neza ibiro by'umutwe wa Anaconda mu buryo butomoye. Ariko abahanga mu by'inyamaswa bavuga ko mu nyamaswa nk'izi umutwe ushobora kuba ungana na 10% kugeza kuri 15% by'ibiro byose by'iyo nyamaswa. Ibi bivuze ko niba Anaconda ifite ibiro bigera kuri 200, umutwe wayo ushobora kuba ifite ibiro biri hagati ya 20 na 30. Iya Anaconda ifite ibiro bike cyangwa byinshi, uwo mubare urahindagurika ukurikije igipimo cy'10 na 15% by'uburemere bwawo. Nubwo bwose ijisho ryayo ritagaragara nk'irinini, rifite ubushobozi bwo kubona buri mpinduka yose ibaye mu mwijima, cyane cyane mu gihe cy'ijoro, rikaba ari ryo shingiro ry'ubushishozi n'ubushobozi bwayo bwo gufata umuhigo wayo. Ku bijyanye n'umuvuduko wayo, Anaconda igenda mu mazi ku muvuduko ushobora kugera ku birometero 5 mu isaha imwe. Ku butaka, kubera ko ibigenda ikurura umubyimba wayo n'uburemere ifite, ubusanzwe umuvuduko wayo uragabanuka ukaba wagera ku birometero biri hagati ya 1 na 2 mu isaha. Anaconda ibarizwa mu mutima w'ishyamba rya Amazon, aho amazi ashyushye n'ibiti bihanitse bitanga ubuzima butagira uko bungana. Aha umugezi ubamo inzoka uzwi cyane, bamwe mu baturage b'aka gace bawita Ngui, izina wahabwa kubera uburyo amazi yawo ahindagurika akagenda neza mu buryo butangaje. Nubwo bwose Anaconda ifite imbaraga zihambaye n'ubuhanga bwo guhiga, ihura n'ibyago bitandukanye mu buzima bwayo bwa buri munsi. Abaturage b'ako gace bakunze kuyikurikira, bamwe bakaba bayikoresha mu kwiga imiterere yayo, abandi bakayifata mu rwego rwo kuyikoresha mu bikorwa by'imico n'imigenzo y'aho batuye. Iyo igiye guhiga ikoresha uburyo
bwo guhindaguranya imiterere y'umubiri wayo, ikaba ishobora kwihisha mu mazi cyangwa ku butaka mu buryo bw'igitangaza. Ubu buryo bwo kwihisha neza butuma igihingwa kitamenya ko kigiye kugerwaho maze kigahita kigwa mu maboko yayo. Iyi ikaba ari imwe mu mpamvu zituma anakonda iba intwari y'ishyamba rya Amazone mu guhiga. Muri uru rugendo twabonye ko nubwo bwose anakonda itagira ubumara nk'izindi nzoka, ubukana bwayo buri mu mbaraga z'umubiri n'ubuhanga bwayo bwo gukanda umuhigo. Ibi bitwereka ko ubuzima bw'ishyamba ritagira uko risa nk'iri rya Amazone haba hari amategeko y'ubwenge, aho kwitwararika no gukurikiza inama z'abahanga biba ari ingenzi cyane. Niba waba uri mu gace k'ishyamba nk'iri cyangwa hafi yaryo, wibuke ko kwirinda kumenya aho ugiye ari intambwe ya mbere yo kurengera ubuzima bwawe. Gira amakenga, wumve inama z'ababizi, kandi wirinde gutera ubwoba ibinyabuzima. Wakoze kudukurikirana muri iyi video, kandi niba wayikunze wibuke kuyisangiza abandi. Uyikunde ukanda handitse like, kandi ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo inkuru ya JD Rwanda uko igiyeho ujye uwa mbere mu kuyibona. Naho ubutaha mu yindi video. Ciao.